none rero ragira ndabaremeshe ntagire umuntu asubira kugira ubwoba ngo hariho ikiza ngo citwa coronavirus. Bijya bitegerezwa kuba, ariko harahiriwe uwuzi yuko Imana izodukingira. Yes, reka mfata uno mwanya nongere nshimire mwese mukomeje kugenda mukurikira gahunda zitandukanye za Rwanda Updates. Mboneraho gukomeza kwifuriza ibihe byiza ndetse no gukomeza kunogerwa na gahunda zitandukanye dukomeje kugenda tubagezaho, ariko kandi dukomeza kwihanganisha inshuti n'abavandimwe ndetse n'abaturanyi bose b'igihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi ni nyuma y'urupfu rutunguranye rwa nyiricyubahiro Petero Nkurunziza. Nyuma y'urupfu rero rw'uyu muyobozi ukomeye cyane hariya mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi, ibintu bikomeje kugenda bihindagurika, aho kuri ubu ngubu habayeho kwivuguruza ku bijyanye n'urupfu rwa nyiricyubahiro Petero Nkurunziza. Ngira ngo murabizi ko ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu karibwo nyiricyubahiro Petero Nkurunziza yitabye Imana, hanyuma tariki 9 Kamena 2020 guverinoma y'iki gihugu ikaba yaratangaje ko nyiricyubahiro Petero Nkurunziza yitabye Imana azize indwara y'umutima. Kuri ubu ngubu rero abadiplomate bakomeye cyane ara mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi bakaba batangaje ko nyiricyubahiro Petero Nkurunziza yazize iki cyorezo cya COVID-19 nkuko tugiye kubigarukaho mu makuru akomeye cyane batangarije ikinyamakuru gikomeye cyane cyo mu gihugu cya Kenya cyitwa The Stars. Si ibyo gusa, ahubwo na bamwe mu baganga bari gukorwaho iperereza bakaba bagiye bavuga ko yishwe n'iki cyorezo cya coronavirus, ndetse ko n'umwe mu baganga mu bari barimo kumwitaho nawe yanduye iki cyorezo cya coronavirus. Tudatinze rero tugiye kugaruka kuri ano makuru yacu yongeye kutugeraho arimo avuguruza ibijyanye n'ibyo byatangajwe ku rupfu rwa nyiricyubahiro Petero Nkurunziza, ariko kandi nongere kwibutsa ko aya makuru aje mu gihe nanone hari bikomeje kugenda bihuhiswa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ko nyiricyubahiro Petero Nkurunziza yaba yarishwe. Ibyo byose kandi ababivuga bakaba bagendera ku kuba ngo nyiricyubahiro Petero Nkurunziza yari umuntu ukora siporo, ikindi bakavuga ko nta ndwara zitandukanye zindi yari asanzwe arwaye ku buryo iki cyorezo cya coronavirus cyari kumugeraho kigahita kimwica mu munsi umwe gusa, cyangwa se iyi ndwara y'umutima nkuko abenshi bakomeje kugenda babigarukaho. Tudatinze ku buryo burambuye reka tugaruke kuri aya makuru, ndetse tunakesha ibinyamakuru bitandukanye byano mu gihugu cy'u Burundi birimo nka SOS Media Burundi ndetse n'ikinyamakuru cyo mu gihugu cya Kenya cyitwa The Stars nkuko turaba tubigarukaho. N'abatindiye reka nkomeze mbagezaho aya makuru ku buryo burambuye. Ni guverinoma y'igihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi, ndakwibutsa ko tariki 9 Kamena 2020 yatangaje ko nyiricyubahiro Petero Nkurunziza wari perezida w'iki gihugu yishwe n'indwara y'umutima ni mu bitaro bya Karuzi biherereye mu mujyi wa Bujumbura tariki ya 8 Kamena. Na makuru yakiranywe agahinda ku bantu benshi cyane biganjemo abarundi bitewe n'uburyo urupfu rwa nyiricyubahiro Petero Nkurunziza w'imyaka 55 y'amavuko rwari rubatunguye cyane. Ni muri ako gahinda kandi habayeho kwibaza niba koko ari indwara yatangajwe na guverinoma y'igihugu cy'u Burundi y'umutima koko yamwishe, cyangwa se niba ari icyorezo cya COVID-19 cyanafashe umugore we Denise Bucumi Nkurunziza, kikaba rero gikomeje no gufata abandi bayobozi benshi kuva mu bihugu bikomeye cyane ku isi kugeza mu bikiri hasi mu iterambere. Hakaba hashize iminsi 2 gusa, ejo tariki 11 Kamena nibwo igitangazamakuru The Stars cyo mu gihugu cya Kenya cyemeje ko nyiricyubahiro Petero Nkurunziza yishwe n'iki cyorezo cya COVID-19 gishingiye ngo ku makuru y'ukuri cyahawe n'umudiplomate ukomeye cyane mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi, ariko kitifuje gutangariza amazina. Ni muri iyi nkuru The Stars umudiplomate w'Ibujumbura ngo yatangaje ko Nkurunziza yari yaranduye iki cyorezo cya COVID-19, ndetse uyu mudiplomate mu magambo ye ngo yagize ati yari afite icyorezo cya COVID-19 ariko nta muntu n'umwe agombaga kwivuga hano Ibujumbura kuko ngo yayikerenseje kenshi. Nkurunziza rero ngo yagize intege nke cyane z'umubiri ubwo yakinaga umukino w'intoki wa volleyball ni kuwa gatandatu w'icyumweru gishize, ngo akaba yari afite ibimenyetso bya COVID-19 ndetse ngo ahumeka bigoranye. Ubwo rero ngo icyo gihe yahise ajyanwa mu bitaro bya Karuzi.
Ni mu makuru The Stars yahawe n'umudiplomate w'i Burundi muri Kenya nuko ngo Pierre Nkurunziza yabaye nkukize ku cyumweru ngicyo gihe ndetse anaganira neza n'abari bamuri ruhande, gusa ngo bigeze kuwa mbere yongera kuremba. Icyo gihe ngo habayeho ukutumvikana ko bari bamurwaje, ngo kuko rero icyo gihe uruhande rumwe rwatekerezaga ko yajyanwa ikitaraganya mu gihugu cya Kenya aho umugore we Denise Bucumi Nkurunziza arwariye, urundi rugashyigikira ko yajyanwa mu gihugu cy'abaturanyi cya Tanzania. Igitangazamakuru SOS Media Burundi kuri uyu wa 12 Kamena 2020 nacyo cyashyize hanze inkuru ivuga ko nyiricyubahiro Petero Nkurunziza yishwe na COVID-19. Ni mu makuru kandi gikomora ku baganga ndetse n'undi muntu wa hafi cyane y'umukuru w'igihugu nyiricyubahiro Petero Nkurunziza. Iki kinyamakuru nacyo kikaba cyatangaje amakuru akomeye cyane avuga ko nyiricyubahiro Petero Nkurunziza yazize indwara ya COVID-19. Abaganga ngo bagize bati yishwe n'icyorezo ariko ntabwo yapimwe hakiri kare. Itsinda rero ryamuvuraga ntabwo ryari ryiteguye kuvura iki cyorezo cya COVID-19. Niyo mpamvu rero mu masaha ya nyuma ngo byabaye ngombwa ko bahamagara ikitaraganya abaganga 4 b'inzobere mu kuvura iyi ndwara ya COVID-19. Aba baganga ngo ko kanya baturutse mu bitaro bitandukanye birimo na Roi Karedi, Kira ndetse na SPN, ariko ngo habayeho kuko aba baganga batinze maze bahagera bakerewe. Umuntu wo hafi ya nyiricyubahiro Petero Nkurunziza akaba yavuze ko nyakwigendera yarasanzwe yaranduye iki cyorezo cya COVID-19, aho ndetse uyu muntu wo hafi ye cyane yakomeje agira ati yari afite ibimenyetso birimo inkorora. Ati ndatekereza ko rero byagoranye, ati kuko niyavuwe hakiri kare. Ni mu masaha ya mbere y'urupfu rwe, ati yarananiwe cyane. Uyu muganga nk'umwe mu baganga kandi bavuraga uyu mukuru w'igihugu nawe ngo yari yaranduye iki cyorezo cya COVID-19. Icyo nakwibutsa dusoza ino nkuru nuko Uburundi ari kimwe mu bihugu bitigeze na rimwe bishyiraho ingamba zikomeye zo gukumira iki cyorezo cya COVID-19, hanagaragara no kugenda gake mu gukurikiza amabwiriza yo kukirinda. Pierre Nkurunziza yari mu batemera ko amabwiriza yo guhana intera yakumira iki cyorezo nk'uko byumvikanye mu mbwirwaruhame ye yo ku munsi mpuzamahanga w'umurimo wabaye tariki ya 2 Gicurasi 2020. Icyo gihe akaba aratangaje ko ababivuga baba babeshya. Ngaye nguko rero ngira ngo murumva ko habayeho kwivuguruza ku bijyanye n'ibyo byatangajwe na leta, dore ko abadiplomati batandukanye barimo n'abaganga bavuye nyiricyubahiro Petero Nkurunziza bo bari kwemeza ko yazize icyorezo cya COVID-19. Gusa nubwo bimeze gutya, ndagira nkwibutse ko nugiye kumusimbura uyu akaba yitwa General Major Evariste Ndayishimiye nawe ameze nabi, dore ko nkuko amakuru yiri wacicikana hirya no hino mu bitangazamakuru kuri uno munsi yemeza ko nawe muri kuri ubu ngubu amerewe nabi kubera indwara ariko itaratangazwa. Mukomeze mugire ibihe byiza, mudusigira ibitekerezo byanyu. Ni mu kanya gato ngiyewe ndagaruka nkomeza mugezaho n'andi makuru atandukanye 5 kuri 5. Handitswe ngo ibitsitaza ntibizobura kubaho, mugaragowe uwo bizovako. Corona, aba bantu bose bakanira amaso babona corona gusa. Mu minsi heze babona ngo amatora, none ubu corona. Ibiza by'indwara ntibishobora kutaba biranditse no mu ijambo ry'Imana yemwe. None bije duca tugira ubwoba kandi tuzi uwo twizigiye. Turizigiye Imana. None umuntu yizigiye Imana n'igiki cyo mukorako. Mu Burundi ndakenguruka ko twese ibyo ari byose nga mu Burundi dusigaje abapagani bakeye, nabo nyene buca barokoka babonye ibiriko biraba. None uno munsi twese nico gituma twemera Imana, twikomera amashi cyane. None rero ragenda baremeshe ntagire umuntu asubira kugira ubwoba ngo hariho ikiza ngo citwa coronavirus. Bijya bitegerezwa kuba, ariko harahiriwe uwuzi yuko Imana izodukingira. Ni haba hamaze kuboneka batatu mu Burundi, namye mbaza nabo nyene amagara yabo ameze neza, muramenya ko kwisi hoho cararandaguye abantu. None aho ntitwoshimira Imana kayemwe.
namye mbaririkiza mu Burundi bwose. Ejo bambwira ngo guhera hirya y'ejo ne munsi w'ejo ngo nta muntu numwe twumvise aniha ngo afise ubwoba ngo coronavirus yamufashe kuva hirya y'ejo. None kayemwe ngaho nikokomera amashi Imana. Erega dukomera amashi Imana nyene kuko twebwe yemeye ko tuguma tuyizinira. Twebwe Imana yabyemeye ko tuguma tuzina. Hariho abandi buganye mu mazu, hariho abandi buganywe. Imana yabyemeye kuno munsi twicara hamwe tukayizinira tukagira ijambo ryayo.